Tréis den Craobh An Mhí agus Tyrone lí go Tyrone an aireocht le Fernacha tacht chulchéin le nanáts na bouty cara canis I ainú. Conn na Martin a ham an trátrachta. McCanny inis, agus í reachtal isteach na hebrethe sin. Zura talú fáidir aisic Tyrone. Nis deis scíú leis agus beidir an céad scór san cluthe. An é sé tá an céad scór fáite ag Tyrone. Sásta go ar aiste ríist. Go lear na parca. Agus inis an spás fáscailte a lár baire acu ruthar deanta. Agus an deis curthas de agus an deis an crídnithe go slachtóir thar a trasnán. Agus gormlí géirí rud a cruthú mas féidir an spás sin amsiaici agus Canavan inis. Rothluínta deanta Canavan. Gormlí ar aiste ríist. Slash céimar dói. Pies a scilíonta ar an citeog seoltas de ag sortha gormlí agus sin an scórin sin. Ó sortha gormlí ón carrig mhór. But a duman feici a lár parca. Nis ag dogan. Í stoppi ag gormlí ar fiáid bumuide. Gallagly, seoltas de ag Gallagly agus ag rothú hart. Agus scóríonta óg níomh Gallagly ag dearú. Péra ag níomh an ílann sa chéile. Seoltas de sin, is de agus an íireachtas dean sin. Na muir a goncar a chéile agus an dá láh an arde ag a réiteór. Ruthírínta deanta chunthosaí ag orla sihí. Takeíocht don ó Sinead Murphy agus spásas tíon sa lár inis. A gí me Gaffney druidimh de pás trasna. Deis fan cool, baite se agus coolínta a chundin na mé. Críochnithe ag an dearad ag burnas de ag a líontan. Agus glúirseacht ar dói ó me Gaffney agus cool cinnean a chanis. Go léthróid bronta má ar tíbhile den farc. Go hema dogan ag scíú leis níar seo is teagatíh an gáirtíín an seo agus an scóran sin ó hema dogan. Iar a bhrisú an sealah tuga inis de McCarl. Ó McCarl leis níar blocaid si go mlíd lehat a méid deanú. An réiteór a ligann sigus inis chur stop le cuasaí. Agus kick airgad chun Tír Eoghain agus well. Murray an coolbar leis an taithí. An Lake All-Star. Búchas de ag a chorne ag Meath Maxwell. Cool de Tír Eoghain. Agus well, bhfuil beocht dontu, síl ontu, agus inis bhfuil galóir ama acu. Ná ligann sios ag dearú. Agus an réiteór rá, go bhfuil an clog agus an tam. Críochnithe an seo, díreach nar bhí Tyrone réil a scíú leis. I thought defensively we were really, really good today. We isolated some of their top players and kept a few of them reasonably quiet. You're never going to keep the likes of Sorka fully quiet, but you're trying to just limit her as best as you can. And I thought a few of them done really well in that regard. This is a massive game for us today, because if you lose, you're in relegation, and all of a sudden you have this big Meath team in relegation, whereas now we're looking forward to the 2 weeks ahead, and it doesn't really matter who we play, we're just going to give them a right rattle.